prenesem selame i pozdrav džematskog odbora Islamskog centra Gazilar i od našeg uvaženog predsjednika, šejha Nedžada Efendije Hasanovića, muftije Novosadskog. Drago mu je da se prati svaka aktivnost koja ima u Islamskom centru Gazilar, tako da eto. Kako da ne? To nam je vrlo bitno. Dakle, ako radimo zajedno, da sarađujemo, da smo aktivni, da znamo prosto šta ko radi, kako se šta smjenjuju, a svi se događaj smjenjuju brzom brzinom, što bi rekli. Bake, ja neću da se persiramo, nema veze. Mi se dugo znamo. Mi se dugo znamo i ne ide da se persiramo. Uglavnom, hoću da ti čestitam za sve što si uradio. Ono što je, ja sam evo pokazala ovaj sat koji mi je tako nešto lijep, šolje, dove, sve ono što može da se pamti. Prosto ljudi dođu, kad dođu da posjeti Novi Pazar, želje im je da vide šta to ima, kakav to islamski centar ima Novi Pazar, a ima svoj Gazilar koji je ponos. Ima svog šejha, jel? Ima svoju islamsku zajednicu, sve to ima težinu. A onda kad to sve posjetite, vi hoćete da prosto i ponesete nešto kući. A onda ste vi to tako lijepo napravili, evo nama ste poklonili ovdje jednu lijepu sliku Islamskog centra Gazilar, a svakako svi odu sa, eto, jedna sitnica koja uvijek podsjeća na neke lijepe trenutke. Tako je, sama ideja i sam projekat džematskog odbora Islamskog centra Gazilar upravo je bio zbog toga što veliki broj naših musafira iz naše Bosne i Hercegovine, također veliki broj turista iz Srbije, posjeti Islamski centar Gazilar zbog samog takvog izdanja, jedinstvenosti i posebnosti u našem gradu, naravno i regionu. I u okviru toga svi su željeli kada dođu, osim te fotografije koje zabeleže mobilnim telefonom, da imaju neki suvenir, neku anegdotu koju će ispričati svojim ukućanima, svojim prijateljima da su bili, posjetili nešto prelijepo, nešto veličanstveno. Jednostavno svaki put kad uzmu nešto, to isjeti toga da su bili kod nas. Mi smo se zbog toga odlučili za taj projekat, da to imamo u okviru našeg Islamskog centra Gazilar. Naravno, pomenut ćemo u toku emisije sve one projekte koje mi trenutno radimo, a puno ih je i puno je aktivnosti. Smatram i mislim da po broju aktivnosti spadamo, ajde neću da kažem da smo prvi džemat u Sandžaku, reći ću među prva tri, da ne bude da se hvalim, ali mi znamo da smo prvi, ali eto, neka bude da smo mi među prva tri džemata na teritoriji Sandžaka po broju aktivnosti i po broju akcija koja se sprovode. Znaš, kad neko kaže mi smo prvi džemat, ispadne kao da se takmičimo, kao da hoćemo nekako da potisnemo jedni druge. A zapravo nije nam to želja. Način na koji ti pričaš o Islamskom centru Gazilar, koji je tvoj džemat, čiji si džematlija, u koji stvarno ulažete, to vas nekako vuče, isto kao prema svojoj kući, da bude što bolje, da su svi zadovoljni, da su svi sretni, da kad vam gosti dođu odu zadovoljni, da požele ponovo da se vrate. To je to takmičenje među vama i ta predanost neka i odlučnost. Da ono što volite da to bude što bolje i ljepše i da se to pamti. Dobro ste rekli, to je više neka pozitivna reakcija kod svih džematlija, odnosno i naših članova džematskog odbora. Mi to ne doživljamo kao takmičenje, već se mi između sebe, što kažu svih ti, želimo da doprinesemo dobru naše zajednice, jer mi smatramo kada je, prvo idemo od kuće, od porodice, kada je kuća i porodica u redu, da treba nešto da učinimo za svoj kraj, za svoj komšiluk, sve se to spaja u jedan džemat. Kada se to spoji u jedan džemat, onda neminovno je da se svi dobri ljudi zajednice okupe na jednom mjestu, to je džemat, islamska zajednica u Srbiji, i onda se tu takmiče u svojim dobrim djelima. Znači, dobra djela pokazuju snagu i jedinstvo džemata i zbog toga sam ja rekao među prva tri, zato što znam ono što mi radimo i što rade drugi džemati. Naravno, ja sam ponosan na sve džemate u islamskoj zajednici u Srbiji koji imaju veliki broj aktivnosti, pogotovo posljednjih niz godina. Jednostavno ne možda prepoznati na izgled džamija, na izgled svih tih džemata. To su ogromne akcije koje su se radile na teritoriji Sandžaka i naravno na teritoriji Srbije. Jednostavno, mi smo u okviru svih tih akcija, to je nas podstaklo kao mladog džemata, jer mi smo ajde da kažem, relativno mladi, da i mi krenemo sa našim akcijama koje je u prethodne 2 godine, ajde da kažem, veliki broj. Tako ćemo definisati veliki broj. Ono što je sad zanimljivo i što nam itekako treba, da podržimo svoju djecu. Uopšte pričali smo te pripreme za školu, ti si nastavnik, jedan od omiljenih nastavnika. Samo eto nekako nas,
šta znam, život tako nešto učini i napravi, ali nikad ne odustajemo od onog što volimo i to je bio to čovjek, bio čovjek kao čovjek, jel? Ili bio ljubav prema svom džematu ili bilo šta. Evo ti si se odlučio da ono što najbolje znaš, da to tako i napraviš, da prirediš svojoj djeci i roditeljima. Da se što uspješnije pripremaju za nastavu. Evo mi dok pričamo možemo da gledamo evo, i to zajedno sa djecom i roditeljima grupa. Ovo što trenutno gledate, znači mi smo, ovo su neke od mojih predavanja vezane, ovdje su slike iz predavanja kod nastavnika i kod roditelja. Ono što je karakteristično za temat, to je da mi imamo trenutno jednu akciju, jedan projekat, to je besplatna obuka za sve roditelje. Kakva je to besplatna obuka? Znači radi se o elektronskoj platformi, e-učionica, gdje jednostavno došli smo na ideju, pošto imamo veliki broj godina da deca i roditelji kući, da cilj nam je da zajednički provedu vrijeme. Kako deca provode vrijeme? Neminovno da provode vrijeme na telefonu, na kompjuteru, na laptopu i onda smo gledali, hajde da odaberemo neko manje zlo, a to je da kad već provode vrijeme na telefonu i na kompjuteru, da to bude kroz igru do znanja. Kako kroz igru do znanja? Znači ta elektronska platforma e-učionica nam nudi mogućnost, pošto tu postoje 3 izdavačke kuće, Klet, Logos i Freska. Tu imaju digitalni zadaci, audio, video animacije, utvrđivanje nastavnog plana i programa kroz školsku godinu, sve nastavne jedinice i onda smo odlučili da pomognemo roditeljima da iskoriste svoje kodove koje imaju na đačkim kompletima kod svoje dece. Jednostavno, moram vam reći jedan podatak, on je malo i, ajde kažem, negativan, to je da u Beogradu imate 97% uspešnosti, odnosno ljudi i dece koji koriste e-učionicu, znači digitalno su pismeni, u Novom Pazaru se koristi 1,2%. Kada sam vidio taj podatak, to me je podstaklo da svoj projekat i plan predstavim džematskom odboru koji je jednoglasno odmah usvojio i mi smo krenuli sa tim projektom. Znači, vi ste roditelj, vaše dete pohađa osnovnu školu, vi dođete lijepo u okviru prostorije Islamskog centra Gazlar ima klub za edukaciju. Klub je oformljen da deca utvrđuju gradivo kroz cijele školske godine, tu ima matematika, bosanski jezik, srpski jezik, priroda i društvo, svijet oko nas, znači sve smo nekako to i onda smo jedan kutak obezbedili za roditelje da bude besplatan. Dao sam se potpuno na raspolaganju da to bude besplatno, da svoje vrijeme utrošim na to da naše roditelje digitalno opismenim, da oni kada dođu u klub za edukaciju znaju da naprave Gmail nalog, da pristupe učionici, naprave nalog na e-učionici, nakon toga otključavaju digitalni kod koji se nalazi na udžbeniku, on već ima digitalni zadatak i onda prolaze kroz jedan proces obrade kako se rešavaju zadaci, kako oni pristupe zadacima i kako je najbolji način da oni sa svojom decom rade to kući. I onda smo dobili za jedan vrlo kratak period, nisu protekli ni 2 nedelje, imamo broj roditelja koji se javio u Islamskom centru Gazilar da smo mi pomogli i onda se javio i kažu znate kako nama je sad super, evo dođe dete iz škole, ja ga pitam koju si lekciju učio, on kaže tu i tu i ja, kaže lepo uđem, kliknem, kaže pojavi se ta lekcija, kaže evo ovo su zadaci koji su ovdje, kaže ajde sad kad ti jedeš, radiš domaći, kaže da zajedno vežbam. Kaže on više ne pominje igrice. Kaže, nema više igrica. Zaboravili se igrice, igrice su deinstalirane. Znači, to je bio cilj da kroz igru dođemo do znanja. Kad se već nešto koristi, ajde da ga koristimo na pametan način. I zbog toga smo mi krenuli sa tim projektom besplatne obuke za roditelje kroz e-učionicu, elektronsku platformu gdje se nudi mogućnost 3 izdavačke kuće, kao što sam rekao, Klet, Logos i Freska, pa mi možemo da biramo. Jeli? Tako da je to jedan od velikih projekata koji mi radimo. Naravno, pored i ovog smo pomenuli na početku, da za sve naše gosti musafiri imaju priliku da dođu da kupe neki suvenir, da im to ostane u pamćenju, ali moram da pomenem i još neke stvari. Da pohvalim sportske aktivnosti, jer pored svih ovih dešavanja pogotovo u islamu je data ta fizička aktivnost, moraju naše djeca budu fizički spremna. Mi imamo jedan judo klub u okviru Islamskog centra, odlične trenere i tu jednostavno djeca svih uzrasta dolaze, vežbaju, spremaju se, uče se borilačkim veštinama, naravno ima i vežbe za pravilan razvoj, tako da bi pohvalio to. Pohvalio bi Efendiju Murića i Efendiju Kamješničanina, koji upotpunjuju potpunosti vjerski program. Reći ću vam samo nešto da subotom recimo imaju predavanja koje vodi Kamješničanin, da svaki čovjek koji je došao na predavanje u Islamskom centru kod našeg Efendije je sljedeći put poveo još nekog svog prijatelja ili nekog komšiju koji uopšte nije dolazio, kaže molim te dođi samo da čuješ kako kaže on govori. Što se tiče Efendije Murića,
imamo recimo slučaj da petkom džuma se uči Kur'an i tu pola sata, to je već puno džamije. Vi ne možete da u islamskom centru nađete i jedno slobodno mjesto, pola sata pre početka džume. Ono što bih pomenuo u vašoj emisiji, eto da iskoristim priliku i šansu, to je da upoznam javnost da u islamskom centru postoji veliki parking. Što to govorim? Govorim da zbog toga što imamo, svaki dan imamo venčanje i onda gore veliko naselje. Od Karahodžić mosta pa do Trnave, to je preko 20.000 stanovnika, maltene to je jedna već opština. I onda islamski centar je negde na tom putu i ne bi bilo dobro da se desi, što ja kažem, zakrčenje saobraćaja. Imamo situaciju kad su venčanja, ja razumijem euforiju, radost, sve to, ljudi jednostavno malo parkiraju ta vozila van obeleženih mjesta. Mi imamo ispred džamije obeležena mjesta, ali ono što želim da upoznam ljude da mi na samom ulazu u džamiju imamo ogromni parking preko 50 mjesta. I onda je on uvijek prazan, a ulica je nekako uvijek zgusnuta i onda je gužva i javlja se problem u saobraćaju. Jednostavno nekto da znaju da u okviru islamskog centra iza džamije ima ogromni parking sa 50 mjesta i da nema potrebe da bude auto parkiran ispred džamije, kada može iza da se iskoristi ogromni prostor. Dobro, ali moramo da shvatimo, jel, ipak je to vjenčanje. Ko će sad razmišljati o parkingu? Pa eto, razmišlja 20.000 ljudi u tom dijelu grada i eto, ja zbog toga, to je više da kažem, pored svih pozitivnih stvari koje imamo, ja sam nemao neke aktivnosti, nisam izostavio Efendi, ali hoću da vam kažem, imamo toliki broj aktivnosti da ja sad ne smijem da kažem da nabrajam. To je standardna škola Kur'ana, mekteb, predavanje samo za žene, učenje stranih jezika. Jednostavno, zbog toga sam rekao po broju aktivnosti što tiče džemata, nekako sam ponosan, jer gledao sam drugi džemate. Jednostavno, ovoliki broj sadržaja ne postoji ni u jednom džematu. I da vam ga nešto kažem, ovo je samo jedan početak, jer mi već imamo nekoliko projekta koji su već napisani, čekamo da naravno poštujemo sve odluke, nešto kad se odbije mi prihvatimo, kad se da saglasnost mi sprovodimo. Reći vam nešto što kažu ekskluzivno, jeli, nakon razgovora našeg šeha Nedžada Efendija Hasanovića sa muftijom Dudićem, saopšteno nam je da će ako Bog da inšala od septembra krenuti s radom vrtić Reuda i Vildan. Tako da, eto, meštani, tako je, naši meštani svi to pitaju, jednostavno veliko je naselje, svi kad će da počne vrtić, evo, neka znaju da ako Bog da inšala, što ja kažem, od školske godine počinje sa radom Reuda i Vildan, prostorije su spremne, prostorije su nove, oduševit će se i sadržajem koji će da se nudi, tako da, eto, svi roditelji koji imaju malnu dečicu spremaju se za taj uzrast, neka budu radosni, u našem naselju će imati predškolska ustanova Reuda i Vildan, tako da eto, potpunit ćemo i taj sadržaj. Što se tiče Islamskog centra Gazilar i trudit ćemo se da naravno svaki projekat, eto, vi već pratite, bit ćete obavešteni, tako da imate bujrum, vrata su otvorena za sve i drago mi je što smo danas razgovarali na temu Islamskog centra Gazilar. Vi mnogo volite, svi, ne samo vi, nego sve vaše džematlije mnogo vole svoj Gazilar. I ta je ljubav, to je nešto posebno. I ta ljubav, u stvari, to je ono što imamo iznutra, što nas pokreće da idemo naprijed i da radimo. I da napravimo, evo ovako, u nekom brzom vremenu, vi ste sve neprimjetno, ali vidimo da se svašta izdešavalo i mnogo toga pozitivnog. I to je ono što treba također da se obrati pažnja. Znači, kako ćemo još danas u ovim izazovnim vremenima da privučemo, pogotovo mlade ljude, pa različitim aktivnostima. Evo koliko ste ponudili sportskih aktivnosti, na koji način ste povezali i djecu i roditelje. Danas kad nemamo vremena jedni za druge, uopšte vi ste se našli jedni drugima pri ruci i da nas prosto povežete. Eto, to je uloga i džemata i zajednice, jel? Tako je. Zato što kažu džemat je skup širine. Znači, tu ima različitih ljudi. Eto, repomenuli smo sportske aktivnosti. Znači, mi džamiju posmatramo ne samo kao versku ustanovu gdje će se obavi namaz. Mi je smatramo mnogo širom, zato što je islam i velika širina. Tako da smo pazili da odgoj je veoma bitan. Pazili smo da u tim ranim godinama svog djetinjstva djeca imaju kompletan sadržaj, zbog toga sam i radostan zbog ove vesti Reuda i Vildana, ali eto, oni kod nas dođu, te sportske aktivnosti vode odlični treneri. Znači, neko želi da nauči borilačke vještine, bujrum, izvolite taj termin i tad i tad. Neko želi samo pravilan razvoj, motoriku, izvolite taj termin i tad i tad. Dete ima problem sa školom, hoće da
utvrdi to nastavno gradivo, nema problema, imamo matematiku, imamo bosanski jezik, imamo srpski jezik, izvolite, tamo su prostorije, tad su termini, strani jezik, potreban engleski jezik, izvolite, tamo su termini, roditelji hoće nešto potpuno besplatno, izvolite, tamo su termini, predavanje za žene, izvolite, tim danom su termini, verski program, izvolite, evo su Efendiju, tim danima su termini. Pa onda dokad možemo sad za mart, evo da se upišemo kod vas? Što se tiče škole Kur'ana, upis je već u toku, imamo znači redovno škole Kur'ana, znači dovoljno samo da se javite kod našeg mujezina, kod naših imama, odlične su prostorije su uvek čiste, nove, prijatne, tople. A što se tiče kluba za edukaciju gdje je matematika i bosanski jezik, prijave traju do narednog petka za mart, znači tu imamo matematiku, bosanski i srpski, prirodu i društvo, svijet oko nas. I imamo... Ima li još mjesta, jer je velika zainteresovanost? Što se tiče škole Kur'ana, mislim da su ostale još 2 do 3 mesta. Znači, a što se tiče kluba za edukaciju? Još 4 mjesta za matematiku, bosanski jezik je popunjen, engleski jezik ima još 2 do 3 mjesta. Kad kažeš 2 mjesta, 4 mjesta, jel to misliš za roditelje i za dijete? Ili ne, ovo je za decu i veoma je specifično kod nas. Znači, kod nas su male grupe. Znači, potpuno se razlikuje zato što je tu cilj da se dete nešto nauči. Znači nije to standardne, sad imate neke školice po gradu, tu imate 20 učenika, jednu učionicu, svaka čast svakome, ali ne može se mešati u razredi. Kod nas kada deca dođu, on je prvi razred, on ima termin samo sa prvim razredom i tu je broj učenika do 5, broj mjesta je ograničen. Znači tu se ne gleda nikakav profit, sad da se to napuni ta učionica da bude 10 učenika, tu se gleda isključivo ishod, a ishod je znanje. 6 učenika ako se javi, žao mi je, nema mjesta, broj mjesta je ograničen, želimo da ta deca nešto nauče, da utvrde. Tako i za engleski jezik. Smatramo da je svaki strani jezik bitan, imamo, pored škole Kur'ana, imamo arapski jezik, ovdje u drugoj učionici imamo engleski jezik, tako da eto, znači trudimo se da naše naselje znači bude prepoznatljivo i po znanju. Ja uvijek kažem, naša pobjeda je u brojnosti i u znanju, ka brojnosti idemo, a eto, znanje imamo alternativu, Bujrum, izvolite, što je do nas, mi smo uradili, što je rekao naš rahmetli akademik muftija, naše je da ponudimo. Naše je da ponudimo, moje da kažem, a vi kako hoćete. Baš tako. Tako smo i mi vođeni tim putem, vođeni tom ideologijom, tim riječima, dali sve od sebe, ponudili. Pa eto, Bujrum, kome se sviđa, mi se i dalje trudimo, nudimo. Jednostavno, smatramo da kad smo imali ljubav prema džematu, ja sam samo jedan u nizu, to je jedan veliki tim. Ljudi koji su tu i sa većim brojem aktivnosti od mene i sa manjim brojem aktivnosti od mene, jednostavno svima je ljubav ista. Svi se trude, daju onoliko koliko mogu, shodno svojem vremena, svojim shodnim mogućnostima, ali reći ću vam nešto da kad bi sad krenuo da nabrajam recimo određene aktivnosti za koje, mi imamo jednu grupu, dovoljno da se napiše jedna poruka, i tu je jednostavno akcija se vršava u roku od 5 minuta. Znači odmah se javljaju dobrovoljci. Da li to bilo novčano, da li to bilo volonterski, vremenski, u roku od 5 minuta vi već imate na grupi spisak od 20 ljudi. Pa to je jednostavno zajednica. Znači to je također jaka zajednica, stup i dobar predsjednik, odličan koordinator. Eto, mi smo počašćeni tim da je naš predsjednik, jedan muftija novosadski, šejh Nedžad Hasanović, koji, kako da vam kažem, na toj grupi 100 ljudi, da je još neka manja grupa i to, kad on napiše poruku, sad evo da dajem primjer koliko je jak taj džemat, sad evo nakon emisije mene da stigne poruka, trebaš mi u Beogradu na 3 dana, ja palim auto i idem do Beograda. Znači ne pitam šta, kako, zašto, mi idemo tamo, završavamo obaveze i eto. Hvala lijepa, hvala ti Bake što si došao, što si nam predstavio svoj džemat. Želim stvarno mnogo sreće, što više djece, što više roditelja, što više džematlija, naših žena, da im uvijek ponudite nešto novo i da smo zajedno uspješni i na pravom putu. Hvala lijepa. I evo, salam alaikum za sve vaše džematlije koji sigurno prate jutro ovo gostovanje. Hvala lijepa. Ostanite s nama, poštovani gledatelji. Naš gost je Usame Zukorlić.